Enjoy your meal. Enjoy your Thank you very biko. much. Biko. Thank you very much. Kaysat na. I'll be in my room. Buang ka. Hello guys, maayong udto. Lah, ano man yung buko? Kulo na ko sa unang labas. Si Francine na diri. Bisaya atong vlog karon. Kay Bisaya vlog atong title. Okay, Bernie Santo diri ron guys, ug nagluto ko og biko. Karon ako na to siyang tiwason kay naluto ng rice. Kahuman lang ko na ako ligo. Si Francine na adiri. Cord up ya. Francine, say hi. Hi. You're playing? Yeah? Okay. Padula lang na ako na siya dira. Then ako magluto ko og biko. Okay. Gusto kag biko, day? Lai? Ay, Francine? Kaon ka biko? Ha? Kaon ka biko? Oh, you biko. No, you cannot have lip balm. Sige, kag pang lipstick. Gusto na po siya mang lipstick. Hoy, 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 hoy. Dali, 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 dali. No, no, no. Og ikan ako nagkuan. Naglimpyo-limpyo. Pero napa ko'y pinilo dito. Pilunon pa na ako na siya, guys. O, nadali si Frank. Kumusta imong kinabuhi, Frank? Kumusta imong kinabuhi? Sure. What's Whatever. Bisaya vlog ko karon, so pasensya sa di kasabot. Nara akong nang labada ito udpog ko. Dagan akong nabuhat ron ba? Si Frank, ambot lang kahang sinabuhat ana. Nara akong pilit. Naluto na siya, guys. Karon ako na lang lungagon. Ay, lungagon, tiwaso ng biko. Tapos manghugas ko og bidbiro ni Francine. Luto ang biko para makakaon na tag biko kay alas 2 na. Bernie Santo man ron supo asa. Igo ra mi nagkuan na mainit ganina. Dayon sila dire. Mga tapulan man siguro ni. Oy, kaya hay sa inyong kinabuhi dira no, nagsilpon-silpon ra mo. Mura mo nakadaog og luto. Anyo? Pansin? Unsa na day? Kau dula dito ilang ni Vanessa o Francine ani ilakaw. Wa jud naman sin wala kasabot. So lutoon na to ang biko. Tiwaso na to. Aman to kung tuno. Nakoy tuno dire, aman to kung kan. Hanaday dire. Atong kwaon duha siguro akong gamito no. Pila man ni ka grams be? Pila man ni ka grams? Ay ambot ani eh. Duha siguro no, kay dagan-dagan man akong biko. Ron sa baka ka. 400 ml. Duha siguro. Mangutana sa ako guys ha. Patay, lechon na, wa na gyud. Day, kwasa day. So, mauna na ato ang pilit guys na nakadaghan. Dili na ko siya lutuan sa dakong kaldero kay para di ko maglisod o kayo niya. Then, duha ka kan lang siguro. Ako ang kuan, ang botoy magkadimao baka ni. Duha ka ka na coconut milk akong gamiton. Tapos asukal lang. I-mix lang sana ko siya. So, nara ako ang kuan guys. Ang ako ang tuno. Sa kanto siya. Duha ka buka akong gigamit. Dayon. Palatikon lang sa nato ni siya. Hey. Play ka dito ka. Ni kuan ka. Muna siya. Di man ko expert. Di ko expert aning biko-biko ha. Biko-biko lang ni asukal lagi akong gamit kay wala ko'y central na brown sugar. Wala, so puti lang na asukal akong gamit guys. Nara. Ito ning palatikon sa tapos i-mix na din nato ang pilit. And mauna na biko na na. Napatilaw na to si Frank. Umuyon ba si Frank? Na. Ito ang pabukalon.
Palatik sa anak ko na siya dira. Then akong tilawan unya og sakto ra bakang katamis. Init kay diri ron guys. O kuan siguro karon 20 abot gi. Kahapon 20 kuan man to kapin degrees. Igutom na jud ko kay naligo ko gikan. Kaon sa ko gamay diri di. Kaon sa ko pan butangan lang na ko cheese. Gutom na kayo. Kay magpalatik pa man kuan eh. So di pa ko kakaon. Si Francine po siguro gutom na ni ba. Kay nagkaon ra ni og buns gibutangan og butter og strawberry jam tapos nagkaon niinom din siya og smoothie, strawberry ug banana smoothie. Oh, gasalimuang. Nami. Kanina cheese guys oh. Manahan man na siya cheese. Wa man ni kasabot kung gipang yawit. And ako, kaon ko og sliced bread og kana na cheese og kani paborito ganahan kay ko ani na cheese. Well, gapalatik ta sa to ang biko. Latik na siya guys. Ambot og mauna baka na eh. Mauna guro ni. Tapos asukal raman, sumunang puti ra. Tapos ilagay ibutang na dayon ako ang kuan, ang pilit. Mauna man siguro ni. Latik. Or kulang pa siguro gamay. Ito nang ikuan. So ako na ibutang ang pilit. Pilit guys. Kaya nilatik na siya. So ito ibutang ang pilit. Hinayan sa akong siga. Ano ba ginoo ko? Ragdagan kay ato ang latik. Patay tamis jud kay ni ba? Ragdagan kay latik. Tamis masulkay ni. Biko gini. Magdaghan kay akong biko. Ako lang siyang pakuan sa drag maayo ang latik para makuan jud siya. Musurop yun siya sa pilit. Biko natin. Sakto lang siya katamis. Di kaya na ko tamison kay di kay bit ni Frank ng tamis kayo. Then ako lang siya ikuan. Pilit pa ni na lamin ni Paris o kape. Ano natay biko. Lamin ni siya Paris o kape. Dagan akong biko. Uy, nadaghan na ako. Dahuro ko bilang kaliro. Oh. Kulang siyang gisigaan og number 1 para mo surop gyud ba. Tapos paano din tal yung patilawan na to si Frank. Di man po ni madaot no? Mga 3 days siguro ni or 2 days. Kulang siya ipakuan. Pasurop sa. Then, luto na itong biko. Mga na din ta. Ilaw na tubo na si Frank. At tanaw na itong si reaction niya. Ako lang siyang ipasurup-surup kay para musurup yun itong latik niya ba akong gibilin sa dito. So, mauto. Meron siya. Ito patilaw ni kuan guys. Ni Frank. Akong gitakos kay para nindot lang tawon. Karon. Taste this now. I think it's yummy if you put the caramel on top because I think it's Could not be, so yeah. sweet. Yeah. It's not so sweet, na? It's Sweet enough. Sweet enough? So, lami? So, it's yummy? No? How about Francine? It's like milk rice. Milk rice. Yeah, that's for you. You can eat more if you want. The caramelized. No, the milk rice is not there. It's I don't on want top. that. I'm gonna try, but I don't like it actually.
Just try with I caramel. know what it is. I was thinking if it's not so sweet. Ah, come on. I don't want to Over. have too much. I want to try it just. A bit. Kailangan ako mag-English, guys, kay di man siya kasabot og atong patilawon. So, English ko gamay. Oh. Katawa, it's cold of you. It's more yummy with caramel. Yeah. Biko, that's all we're gonna eat today. We should not eat something because it's Good Friday. But it You should feel your... should be warm then. I like it when it's warm. I wonder Yeah, it's if I still- like it when it's cold. It's still warm there. Look at that, eh? My wife is tempting me to get fat. It's not, it's only today. You didn't eat anything today, just bread earlier. Francine, that's not an ATM machine there. Look at that, what Francine is doing here. One card. Yung swipe the card. Maybe milk will come out if you swipe. No, not there, not there. Don't do that. She is actually training to be a thief. So she's going to break into houses later when she's grown up. And she's going to use the magic. So, rate it 1 to 10. Pen. 10? Directly. Uy, diretso jud, guys. But Jim is so young. Yeah, it's yummy, na? Put Make it 12 is this. Make it 12 with caramel. Okay. Put a lid so it stays warm. I like it cold with coffee. It's coffee. Yeah. That's yummy with coffee. Black coffee. Speaking of black coffee. Black coffee is there. Bawal man kuha na, guys. By the eh. way, you need a baby bottle steamer. Clean. We have got one spare. We took this one away. Look at that. Yeah, but it's not really clean yet. Oh, kinsay gusto dira og kuan. Baby, you Extra want na. something? Extra na mo ni. Amo na ihatag. Sa Pilipinas siguro. So yummy? Oh my god, you forget your name? Yeah. I wonder if she's gonna like that. Si Francine, di siya. Di niya bet ng mga anak. Ang bot ni Pilipino, malunta ning bata. I got that for the kids. And now I'm going to have the caramel for myself. First time I eat the caramel actually. Yeah? It's yummy actually with caramel, I think. I gonna eat too. I don't think so. Yun siyang hatag. Bernie Santo in Bisaya, in English, is Good Friday. It's when Jesus died in the cross. I know. Did you go on your sins today? I don't have any sins. You don't have any sins, yeah, right. Since I remember, I don't have any sins. Is that it? Is that sins? Sins. Sins? The same? SINS. So eat, enjoy your meal, enjoy your Thank you very biko. Thank you very much. Kay sat na. I'll be in my room. Buang ka. Hi, my turn. Ako ang turn na, may turn na pod kaon ko. Si Francine, pinalaro, ay nagdula. Sige na! Get inside! Get inside! Go there. Go. Hadlok, natakot. You can sit down too. Yay! The ball stays inside, Francina. Dad. Yeah? You like it? Oh, there's loads of balls, na? Yeah. Are you happy there? Yeah, wow. Loads of balls. Yay. Yay. You should figure out the colors.
colors of the ball. Yeah, that's color blue. Show me another color. Show me. That's color blue. Yeah. That's orange. Red ay na. That's red. Yay. Blue, yeah. Yeah, blue. Yeah, blue. Yeah, blue. Red. Blue. Yellow. Yellow. Blue. Orange. Yellow. Uy! Should be inside. I get it. I get it. Stay there. I get it.